hranom i sa raznim životinjama. Nalazimo se u Lapovu, u jedinom azilu za konje u Srbiji i šire. Ovo je mesto gde još postoji nada da smo mi ljudi ipak bića koja imaju sklonosti ka ljubavi, humanosti i empatiji. Azil je osnovan 2015. godine. Njihov cilj je spašavanje, rehabilitacija, resocijalizacija i zbrinjavanje konja. Ovo je jedini centar u našoj zemlji koji je osposobljen za prihvatanje konja i pružanje optimalnih uslova za njihov život. Drugim rečima, da ne postoji ovaj azil, konji koji su pretrpeli traume, maltretiranja ili su jednostavno doživjeli starost pa više ne služe ljudima koji su ih pre toga čuvali, bili bi osuđeni da ostatak života provedu u neadekvatnim uslovima ili odu u kobasice. Trenutni stanovnici azila su 13 konja, 4 magarca, 7 svinja, 4 psa, nekolicina kozica i mačaka i 1 bivolj ljubica. U azilu su nas, osim razdraganih životinja, srdačno dočekali Željko i Violeta, dva jedina stalna člana ovog udruženja. Oni su nam ispričali o svom udruženju, o njihovim planovima i ambicijama, o Željkovoj lukarskoj radionici koja jednim delom i finansira azil. Odveli su nas do njihovog vidikovca gde žive penzionisani stari konji, kao i 7 svinja koje su takođe, zahvaljujući azilu, ostale žive. Sve je počelo pre 8 godina, tako što sam igrom slučaja naišao na konja koji je bio u jako lošem stanju. Ja sam ga preuzeo kod sebe, oporavio, međutim posle nekog vremena sam sreo još nekoliko takvih slučajeva i svaki put sam odreagovao i vidio sam da za njih nema drugo rješenje osim da ako su u lošem stanju ili ako bolesni ili ako povređeni odu u klanicu i meni je to jako teško palo. Međutim posle nekoliko konja vidio sam da ja to ne mogu finansijski da izdržim. U jednom trenutku sam ih imao 5 i nisam imao kuda s njima, nisam imao rješenje za njih. Posle nekog vremena se pojavila neka engleska organizacija koja je htjela da pomogne otvaranje azila ukoliko bi mi učestvovali, to jest u to vreme sam još uvijek bio ja sam u svemu tome. Ja sam pristao jer konji imaju nezavidnu situaciju u Srbiji, prestali su da budu radne mašine koje su ljudi brižljivo negovali da bi im što bolje duže trajali, a nisu postali ljubimci, tako da su negde između čekića i nakovnja. Ljudi ih čuvaju jer u principu zdrav konj nije veliki problem za čuvanje, ali posle nekog vremena se smore jer taj konj se ne nauči sam ni jahanju, sam se ne nauči da uče fijaker ili čeze, ništa se ne nauči sam, velike životinje koja zahteva dosta rada da bi imala neku interakciju s ljudima i posle toga onda imaju problem kuda sa njim. Takvi konji uglavnom neslavno završavaju po klanicama, uglavnom ilegalni, kojih je dosta u Srbiji. Jedan deo tek mali nađe neku bolju budućnost kod nekog ko ima osjećaj za konje, zna sa njima i može da ih čuva, što bi se reklo, na duge staze do kraja svog biološkog života. U saradnji sa tom organizacijom startovali smo sa azilom, međutim očekivali smo da ćemo da budemo bolje prepoznati u tom trenutku, znači pričamo o periodu 2015. I javnost nije znala za nas, nismo lični marketingu i tako dalje, nismo imali neku veliku pomoć ni u to vreme ovde na lokalu, niti bilo gde, tako da prve 2-3 godine su bile onako užasne, imali smo par kliničkih smrti azila, bukvalno gde smo bili gotovi da se pogasimo. Tek od pre možda godinu i po dana tim nekim dugotrajnim zalaganjem i radom okolina nas je bolje, ispravnije prihvatila, više ljudi su uključilo indirektno sve ovo, tako da u ovom trenutku opstajemo. Daleko od dobrog, ali opstajemo, što bi se reklo, na nuli smo, ali pozitivnoj.
Azilu sam se priključila u junu 2016. godine, znači pune 4 godine sam već ovde i saznala sam za njega preko društvenih mreža, odnosno preko prijateljice koja me uputila na azil i na Željka koji u tom trenutku apelovao za pomoć jer je azil bio maltene pred gašenjem nedugo nakon samog početka. Cela priča nije išla onako kako je trebalo da ide, bilo je jako puno problema, a ja sam se priključila kao neko ko ima iskustva u fundraisingu, prikupljenju sredstava i generalno nevladinom sektoru, tako da sam htela da pomognem koliko mogu da cela ova priča zaživi, zato što sam veliki ljubitelj konja i ovo je delovalo kao neko ostvarenje mojih snova. Tako da malo po malo, sve više sam počela da dolazim ovdje i da se uključujem u čitav rad azila i svih projekata koji ovdje postoje i na kraju sam se iz Beograda preselila ovdje pre 2 godine, tako da sam ovdje stalno i jedna od nas troje ovdje koji smo svakodnevno u azilu i koji dajemo stvarno sve od sebe da cijela ova priča funkcioniše. Kroz azil je za ovih 60 meseci postojanja prošlo oko 60 konja iz različitih situacija i prethodnih sudbina. Bilo je konja koji su bili toliko zlostavljani i zanemareni da se dešavalo da ih čak i njihovi prethodni vlasnici predaju u azilu jer više nisu mogli da vode računa o njima. Bilo je i par svetlih primjera gde je veterinarska inspekcija oduzimala konje, smeštala ih u azil i bilo je situacija gde su konji otkupljivani, bilo sa ergela u kojima su bili do tada, bilo od prethodnih vlasnika, pa nakon toga smeštani u azil. Mi konje ne otkupljujemo, ali zato pružamo smeštaj, rehabilitaciju i potpunu brigu i negu do njihovog potpunog ili bar maksimalnog mogućeg oporavka, a zatim konje za koje se steknu uslovi da budu udomljeni, javno oglasimo na društvenim mrežama i na našem sajtu starobrdo.com i pozovemo sve zainteresovane udomitelje da nam se jave, napišu nešto više o sebi, koje uslove za prihvat to konkretno konje imaju i tako dalje. I nakon što primimo sve te prijave, izaberemo najoptimalnijeg udomitelja za to konkretno konje i konje udomljavamo. Obavezno je potpisivanje ugovora o udomljenju kako bismo bili sigurni da taj konj više neće da prolazi kroz torture kroz kakve prolazi ili kroz bilo kakve mučenja dalje u životu, jer se trudimo da stvarno svakome od njih nađemo pravilan izlazak. Azil se oslanja isključivo na pojedinačne donacije ljubitelja životinja, odnosno kako smo azil osnovali kroz udruženje građana, odnosno u neprofitnom smo sektoru, tako i ceo azil opstaje isključivo na tome, tako da je prilično teško sastaviti kraj sa krajem s obzirom na to da zavisimo samo od pomoći ljudi. I hvala svima koji se odazivaju na naš apel i koji pomažu da ovo opstane, jer da nije njih ne bismo uspjeli da opstanemo sve ovo vreme. Jeste teško i velika je borba i nemamo da pokrijemo sve troškove na kraju meseca i često to jest ne često nego svaki put troškove iz jednog meseca prebacujemo u drugi, ali uspevamo da opstanemo. Novčana pomoć nam je od najvećeg značaja, kolika god bila i 100 dinara čini razliku bukvalno, jer sve troškove koje imamo ovdje plaćamo na licu mesta, od hrane, preko veterinara, putkivača, svih ostalih tekućih troškova koji ovdje postoje, mi moramo svakako to novcem da plaćamo. U suštini radimo na tome, od početka nam je to bio plan, međutim kako nas je ovdje samo 2 stalno, a ponekad 3, onda to samo malo sporije ide sa realizacijom, nažalost, ali kao što sam rekla, radimo na tome da budemo samoodrživi, tako da smo pokrenuli neke druge projekte kroz koje ćemo nabavljati sredstva koje ćemo kasnije ulagati u azil, odnosno projekte koji su komercijalnog tipa, konkretno radionice, seminare, skupove i ostale aktivnosti gde će se plaćanjem učešća kasnije taj novac slivati u azil kako bi on mogao da opstane. Također smo pokrenuli i projekat koji se zove Revival Centar za povratak prirodi, gde nam je ideja da ljude negde ponovo upoznamo i naučimo kako na pravi način aktivno da borave u prirodi i da uživaju u njoj i kako da se snađu u toj prirodi, jer je to negde nešto što je zaboravljeno i što više nemaju gde
U okviru ovog istog mesta na kome se nalazi azil za konje i majka projekat svega, to je lukarska radionica koja radi od 2009. aktivno, znači tad sam registrovao radionicu i krenuo sa nekom nacionalnom i internacionalnom prodajom lukova. Prije toga sam nekoliko godina usavršavao, da kažem, taj zanat, radio razne eksperimente. 2009. znači pre 11 godina sam otvorio radionicu, 2012. sam uzeo prvenstvo Evrope u Renenu u gađanju dugim lukovima. Posle toga sam imao jedan zastoj u vreme otvaranja azila, cijela ova situacija sa azilom je bila jako teška prve 3 godine, sad je samo teška. Tako da sam malo usporio sa radom, međutim sad sam ponovo vratio to u priličnu normalu. Imam neki određeni broj lukova na mesečnom nivou koji mogu da izradim. Dajem doživotnu garanciju na lukove i 2013. sam izabran u 10 najboljih lukarskih radionica na svetu za tradicionalne drvene lukove. Ovo je replika engleskog dugog luka. Ovakve lukove su Englezi koristili u srednjem veku tokom osvajanja svih predala zapravo koje sad imaju i engleski dugi luk je artiljerija tadašnjeg doba i on im je pomogao da osvoje sve što su posle držali što i sada drže, znači posle toliko vekova. Oni se najčešće koriste na tim takmičenjima u daljinskom gađanju, oni su lukovi velike snage, izbacuju teške projektile na velike daljine, zahtevaju popriličnu snagu korisnika da bi bili korišćene, da bi strela bila odapeta. Rade se u funtažama preko 100 funti do 250 funti, što bi značilo da na ovaj jedan luk, ako se okačimo na njega, znači čovjek treba da ima težinu od nekih 100 kilograma da bi ga istegao na dužinu dovoljno, znači da bude dužina strele. Recimo, oni su moja neka, da kažem, uža specijalnost. Radim razne vrste lukova, ali engleski dugi lukovi su mi onako baš uska specijalnost, njih najviše volim da radim, a i u principu ih najbolje radim, od svega što radim ovdje. Proveli smo dan u ovom azilu i malo je reći da smo se vratili puni utisaka. Toliko pozitivne energije, radosti i elana na jednom mestu. Konji, magarci, psi, mačke, koze, ljudi i ljubica žive zajedno u slozi i ljubavi. Svake poslednje nedelje u mesecu azil organizuje dan otvorenih vrata, pa svako može posetiti ove divne druželjubive životinje, poneti šargarepe za njih i ćebe za piknik. Ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje životinja koji su u mogućnosti da im pomognu, jer njima je svaka pomoć dobrodošla. Želimo da ovo mesto zauvek živi. Ćao lepotići, ćao lepotići, ćao,